Imaš jedno goveđe takmičenje, ima na RTS-u, na državnoj televiziji, svaki dan, zove se Slagalica. To ti je pre dnevnika, počinje u 7 sati. I onda dolaze, da ne upotrebim težak, dolaze stručnjaci i postavljaju se goveđa pitanja na goveđe teme. Sada ćemo ovde da vam stavimo imena nekih pevača, a ovde su imena grupa. I vi sad, kad mi kliknemo, kažete A1, iskoči ime Jason Jackson, neki, vi treba da kažete to je iz grupe Deep Purple. Imaš ovo i treba da kažeš koja je to grupa. I sve ovo neki padavičarski pevači i padavičarske grupe. I ovi kidaju, brate, sve znaju. A onda sad ćemo neke glumce, sve neki debili neki, i ovo su neki idiotski filmovi. Pa onda, kako se zove likovni umetnik iz Belgije iz 15. veka koji je na Madagaskaru otvorio izložbu akvarela 1348. I sad ono, i ovaj jedan i drugi znaju. Josefina Markle. Sve ove glupe stvari, znači debilske sve znaju. Životne stvari ne znaju ništa, znači ko goveda.